Hello children. Voina kan zir tu chu trigonometric identities kan zir do na identities strength khat identities the formulas ti na thonia thil dang wa kan lawa chung jinga chuan heng sin square a plus cos square a equal to 1 ti te 1 plus tan square a equal to sec square a ti te 1 plus cot square a equal to cosec square a ti te ni chuan zir to thret kan ne endina sin a equal to 1 by cosec a ti kha exercise masalama kan zir to a tiangin cos a equal to 1 by sec a ti te le tan a kha 1 by cot a ni boka khatilo zong kha tan le sin ko le cos in le chin dan boka kan zir to a tan a hi sin a by cos a ti le cot a kha le ling ve le chi a cos a by sin a ni ve le chi boka ni now hetain thre tur chu he equation pathum hi a square or omchi kha ni ve thung ta kan na zir ngai vak lo kha chu tu na hian kan zir chodon ania sin le cosec in le chin dan kan thre to a cos le sec te sin le cos ka kan zir ve ta ni sin le cos in le chin dan te chu tiangin tan le sec cot le cosec chu ta sin square a plus cos square equal to 1 kan ti hian ki by hat turania amaro chu adota hianin transpose in thil dang kharon cho vele thea khalai tak ero kha chu ran pa zu ba hat em pongai lo ka chung ba ha chu kan fresa to ni tin sin square e chok left hand side da tela 1 minus cos square a lo ni mei da ni chu tiam bokin cos square a po kha left hand side da ka transpose chuan adang zo right hand side da transpose chuan 1 minus sin square a kha a chok le ta khilai eng pahni ka zia tharta khi athan pa zu ba hat em kha ngai to chuang lowa athiam pa ngai ta chuan a chung mi transpose so da chang ro chho kha ni chu tiang chen hnuai lam poilo en le tela tan square a chok left hand side da tela 1 ka right hand side kan transpose chuan minus 1 alo chang ta chuan sec square le tan square kha left hand side da tela sec square a minus tan square a khan 1 kha cho vele me ni a ran pa formula thar ro cho kha ni lem lo so the tober 1 plus cos square equal to cosec square a po hi lo en chiang le tela cos square a cho khalo da tela cos square a chu cosec square a minus 1 ani vele a tiam bokin cosec square a minus cot square a is equal to 1 tikhan equation king formula hi lo ba hat kha angai ta ni a chen chu se lo khani ba hat to nu nia a chen kha chu ba hat chop ngai kha om ta sin square plus cos square ti til har sa ro chom lo now and thing is sin square plus cos square equal to 1 ti lo chu da ha en lo gang hela hian right triangle kan nia abc chuan b hi 90 degree kha ni ta a Pythagoras theorem kha can apply ang ta hian in right triangle ABC hypotenuse square AC squared equal to AB squared plus BC squared tho khani ta hian mathematics kan la man ngai wak lo thil pa kan mang do na class 9 level a jo kan lo war wak lo AC square can divide ve do ni left hand side le right hand side AC square by AC squared AB squared plus BC squared by AC squared hi en la 5 le x into ta se 5 by 5 le x by 5 ka into koreng thoni kha mathematics dan ve rim ania thin anga divide chuan equation ka angai reng thoni chuan hi phel darang AB squared by AC squared katita plus BC squared by AC squared. A right hand side I can AC ka
ka phel dar ta ni tlai je belo la chu hian dividing both sides by ac squared. Now ac squared by ac squared ka in anga 1 a chok ta hian common lai la square hi ab by ac whole square plus bc by ac whole squared. Now heta alim hi lo en dei taila ab by ac ab kha a tan chuan angle a tan hian ab kha adjacent kan ti kha loin ta a chuan ac chu hypotenuse nia bc kha opposite lo ni ta ni. So ab by ac chu kan en chen chuan ab by ac chu opposite by adjacent by hypotenuse chu cos a whole square tan yang a tiang point bc by ac ki en chiang la opposite by hypotenuse lo ni ta chu sin mo ma se ki ki whole square ding kan jiang kai lawa cos square a ding kan jiang me ni cos square a plus sin squared a ka transpose leila sin square a plus cos square a equal to 1 ti khan af theorem dang poka proof fact the ni mar zo tu na ta jo kan du tonga hemi ama saber chau hi kan proof ri don ni le a cho chi chok lo gang prove that sin a cot a equal to cos a ti ta problem ha sabera ting han a left hand side hi kan jiang ma sanga chuan right hand side hi mu chua tum tur ni sin a cot a loni ta sin a ka chu sin a ti me te la cot a kian formula kan zir to kan mang the ni cot chu nge cos by sin anem kha let's check it kan theorem ka en le te la cos a by sin a ni chi so sin a cos a by sin a chuan ta khian sin a khan cancel theta chuan cos a kha ron chuak ta right hand side ka kan mu der ta ni ti khan proof as there very easy and very short and very simple too. Let's move on. Problem number 2 ta pocket LHS ki nanzia le phot mela theta te ki boilo tu ro theta ti hi Greek horopania Greek hona th ti dan mizo tong le sap tong a choni t kan ne h ran kan ne le ta th ka hlomi kan soi ngai lo ani chon th ang kha hlomi lo ne chu theta ti me angle a angle x ti ne khain angare engma boilo tur. Now write down LHS 1 plus sec theta by sec theta lo ni anga chuan ki ka phel dar le ki fraction a ki phel dar kan di khan he 3 plus 4 by 2 te 3 by 2 plus 4 by 2 ang khara da theta ka te kan dang he 1 by sec theta kan te anga plus sec theta by sec theta tho chuan 1 by sec theta kian no sec theta le sec theta ka cancel thea 1 by sec theta ki cos ni mo cos theta khat lu kan sec le cos kan in le link tlat kan di to kha so this cos theta plus 1 so chu 1 plus cos theta din in khain angare bela hi chuan in angzel 3 plus 1 le 1 plus 3 in ang ta ka re sa tur minus in ang lo thunga 3 minus 1 le 1 minus 3 chu in ang mi lo cha chu 2 le minus 2 de ni chu kha in ang lo bela chu in angzel ta ka re tur chuan ti khian 1 plus cos theta kha right hand side to lo ni der to kan zo le ta. Let's look at number 3. Prove that cos theta by 1 plus sin theta or left hand side lela cos theta by 1 plus sin theta plus 1 plus sin theta by cos theta alonia hetia fraction patniang chi chuan LCM lak top tur 1 plus sin le cos a hian common factor eng man nei lewa multiply top tur ni LCM lak khan hey 3 le 5 te po hi common factor nei lo chu ba LCM chu puntir top 15 khan ni mai 15 chu 3 le 5 ata ron cho 3 le ta point 1 plus sin le cos ka multiply top tur 1 plus sin to bracket dang la
cos theta chuan entire fraction kan bel thin kan ti chuan denominator in LCM kan divide a chuan kami chua kha numerator kan multiply thin 1 plus sin theta into cos theta hi LCM ne chu sin theta kan divide ta a cos ala bang chua cos le achunga cos numerator mi kan multiply a cos into cos square chok ta ni cos square theta le lama hian cos in ka divide vele thung don ani denominator a cos omsa a LCM 1 plus sin theta into cos theta kha cos theta kan divide thung toang denominator khan 1 plus sin theta banga chuan chu numerator 1 plus sin theta thone kan multiply le anga 1 plus sin theta whole square whole square te jetur chuan da hian a plus b whole square kha panangai ta ni 1 plus sin theta whole square ki a plus b whole square angkhan expand a square plus 2b square plus 2ab ani angkhan 1 square plus cosine square theta plus 2a1 b sin theta by atma hi chu angai ang hian la copy le pop la chuan a chung khi kan en chen chuan hi trigonometric formula man theta sin square le cos square le sin square tang hian 1 tiro chok kan ti to kha sin square theta plus cos square theta kan 1 atluk kha so I can write 1 chuan 1 square hi om ve chi ki 1 tho so ta 2 le 1 2 le sin 2 sin theta noya 1 plus sin theta into cos theta lo ni lenga en wang la thil har sa ta khalam lo fraction cho dan thiam pa ngai kha ni me a trigonometric formula cho voi kha che kan lam hang ani chu cos square le sin square kan bela 1 ron chok hilani mai amba chu algebra le operator pa ngai ve khra di te 1 le 1 a 2 cho kha chuan khi ta khena chunglam khi en chiang la 2 khi common ta ni chuan 2 common kan la 2 1 plus so lama chuan sin cho bang to sin theta waya 1 plus sin theta cos tikhian en chian chuan 1 plus sin khi kan se le theta ni inge 2 by cos ani mo bang ta chu 2 by cos theta nia chu kan en chiang lenga 2 into 1 by cos theta tina nia 1 by cos theta chu sec theta tlu kan ti to kha mo sec le cos khan in le link tlat ta him chapter malama kan soi to kha chu wangin 2 into 1 by cos theta ti hian I can write 2 sec theta chu right hand side in ang le ta ni okay